mukyala bwembaga nanfuna akamweno afunvuwe enkoba ise bantu oyo nimwe ne busoga erimu ebirungi asitabawo obusoga buteeka ife abaana tufenka bwamerezera kitubuuza okwonongera kole mwene yakola ensiro ikulu mwene buyinza twena tulina omusinzanga kodi tozirabulamu oli mu lwambidi tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunyweza Kirungi kyemukola okubanga muli kwa Media mwebale kutogobera mbonambozi ife bambi ku YouTube kituyizaamu amaani kitusanusa yasaba yakabaka ali kusubscribe please to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching, please. We request you to subscribe, like and share our videos. Ndi Yolisigira Yazid owe ife busede mu bikado ngawe nabalaga ku olw'emboozi eya Tom eriyo emboozi yetwalaga ey'omusaada eyazaalibwa nga mulamu wabula waliwo ebyamugemaku tutuddewa byamukika oba byali bivwaga yalemala amagulu era nga Tom busawe ntaka asobola kutambula yalemala okutambula bamuwanira bugwanirire ate ebigere bijjanga bizimba muzeere wa Tom yatukobera ati yasobola kumutwala ku mwidwaliro olw'okuba nti banaku azira sente so nga baba we oba oliawo yandimuyambye yafa so Tom abaire mu mbeera eno yakubonaabona era ate ekyembi kyetwabona mu maka gano nti buli mwana mulenzi ye baali bazala maka gano nti asiiraana taba bulungi kuba omukaire maama wa Tom yatukobera nti omwana we omukulu yagaba n'ensi era amaze emyaka n'emyaka taidi eyajja yamulekera abaidukulu Tom ye yali yasigayiza ng'omwana yena olwakola yasiiraana yalemala era butisaawa eno yafuuka masikini azza buyambi bwabona nga YY Media twagezaako okubalaga emboozi era waire obuyambi bubaire butono nga tutufunye bulungi buyambi nga YY Media nkobye tiimu yange ntufune kuko obuyambi kuba embeera eriyo wa maama ga Tom twalekanga embeera mbi omukyala yatukoba nti bamala n'onaku nga tibaliire n'abaana abandi babe nga tibakajja ku isomero olw'okuba nti waziramire so nga YY Media tufunye kuko obuyambi tukutwala kuko waba Tom akawunga sabuni tutwalire kuko Tom ni soda bambi tumuyizeemu isuubi nti tiyafuuka kyakusekerera ku kyalo no social misfit ajja ku soda tidi yankuba inde eno ni chapati tidi obo busobozi bunamala yona ndakumugwira ku chapati Tom yena yankuba inda ku nyama yira tusogwaire kumufuira akanyama kuba akanyama kabbi ate ka budget kankabaire katono bambi aye fenga YY Media twasalawo tuda kujama isongo boli awo tukyusobula mu bw'abantu abali mu mbeera mbi abantu abayenda okuyambibwa mutweyungeku nga tutwayira Tom ni famile ye akamere kano bambi akatono Katonda katusoboza isa nga wemba ku byendi Yazid Yolisigira owo ife busedde mu bikado nga wemba ku byenti mutweyungeku nga tujja okuwa Tom ni famile ye bambi ku buyambi mbaire na kamalo okusigninga out bambi owaidoka wetuguze ebintu omukyalo ono wetugula ebintu emboozi mugemyeku era ava ku nkoba ati tumugulire ku nyama kuba mbaire nkobye ente sente de nyama ditulemye so omukyalo ono wetugula ebintu bambi emboozi mugemyeku yakaba bambi tumugulire ku kire ye nyama tugulire ku Tom ni family kire ye nyama so mami sente didino mami tweyanziza era nga wodi mpaire ndi kujja kugula enyama era Katonda akwirizeewo akuwe byoyenda akugaziyikize byenfuna byo byona byona akukingiriza ebibi akuwe emikisa bibe nga bingi
twatu tuli bulungi ni munango tuli bulungi era obona embere tutambulira mwai tuyamba obo oli alulibolo Katonda yatuwa ni watali waifa abana befa bali babulungi twatu tulikukula tulina abasene befa baida kukairika bafuke bakairo obo nga ifato fuire bono obo oli abaida kubayamba nga etuyamba abantu mami tweyanziza tuidamu gulira akanyama abana tibasomye mbakobye nti mwire tomu emere yino ndese kyolwala kino ate ojja kunkoberaku Katonda nagemya tatakola yena yayogera kwisomero Tom one wala nguleta akatebe ntame ku wano we mami ni Tom idangu yakwewa ya mungu nemere eno baba we bale ozaire baba Richard Eta kakeka paka keka mali yangu yane yanziza baba yakuzala yebale ino baba bawazali balwakiba mami leta nze njo okuwa ebintu ebyo seteno omulo irakina mami obuntu ndetse butono bono kina butono na lyakuna mami wesiba amabere wesiba ekifuba na amabere bulungi so mami ebikuluma nkwagene wano nga oli kubukula bakweta kubukula kyekiri kuluma tibi kabiri senyigaluma abakaire tenka mama nangia yazala nze Katonda wange so ababo ne ba YY media tutuse wano owa mama Tom ono ni Tom yetwabalaga Tom kisoma yetwabalaga nga yafuna obulemo mungere obuli awe yewunisa Tom yazalibwa nga mulamu nga abaana abandi yasamana ku ngatambula bulungi abamu piitwa awe ebintu byatandika okudobonkana ebigere byatandika okumuluma byatandika okunyala era bambi Tom waliwo yatandikira okulemala yalemala ekyamuvira kuno okusoma wotwogera ano Tom akuze mu bukulu bwenga musaada mulema ng'ebigere byona byanyala byadobonkana nga we mumubona so mumbeera eno yaye nobona amakono gona galiko goyongera buli nako geyongera okugongobala amakono buli nako geyongera okugongobala so tutwidi kiruma Tom nakuma okuva nongo mukaire wona yankoba ati ayenda okumutwala ku mwidwaliro naddala ebuluba mukoba ebuluba okumutwala ku mwidwaliro lya eri ebuluba abahandulinga cases nga dino wabula olw'embeera nti baavu waka tiyasobola olw'okubula akasente era yasalawo okuba ni Tom mumbeera eno aye nga Tom buti yafuuka omugugu omuzito kuba n'omukaire yena tasobola kwewanirira mulwaire alina sukaali alina pressure ate omusaada we yandimuyambye omukaire ono bambi yafa okumana ebya Katonda bizibu n'omwana w'omukaire ono omukulu omulenzi oba oli awo omukaire yalinga asigaiza amusuubi nti asobola okubaawo yamuyamba yamwiruukirira yena yabula yawa baatyo taidi yajjawa so eyo n'embeera eri wano
bityo bigemye enaku kyova obona tuvaayo twakati katuyambe ku at least otoka mu family ene linga eyawa musuubi embeera yawanombi omwana omukulu eyagaba okuva mu maka gano yalekawo abaana buti bwandiyese abaiddukulu bali gano aye yabalekera mu Kairo ono azza kyakola omulwaire nalina okulwana okubona nga abasomesa okubaliisa okubambaza aye nga omukaire nainabo oyo ali kubukula ayina zedagala azira tidio ba aida kutukobera ku bulwaire bwe tutwidio balubirize so Tom ayina ino ndi mugeni wa Tom yenda etaire bintu bino era mama najja okubimugemera aye nga Tom ni mama yena aye nga Tom oluvaanyuma olw'okwida kwa ntu abo n'embeera yewalimu emere twidye ku kuno obuyambi tukuwe nga bubo ni mama n'amaka gano gona awulire so ali Tom ako kawunga tukuli ku kiro 10 yadde tuguze tukugulire akawunga kalungi oli kawulira super tuguze ka bei nze gwe mbandi kuyamba omuntu tigula kyala yisi nendali enganze kyendi ekirungi omuti ere gubanga nibanka ate mulungi gwe 35 ati guno gwa 12 guno nenda gwe 35 oba ngwira kiro ndala ndi kuyamba kai lwaki nkuwo gwa mabale so Tom kana akawunga nkakugulire kajja kuyamba kuku mu mbeera y'olimu nafa wanonga mami yankobya ati embeera tolyanga ku nyama mama ida kubibona nda kamera mwetaaga kitomu oida kugwa mukifuba ongemye corona bero tisobola aga kugemya corona mami wange lwaki yanka wambwali okulwa ku nyama nga ifa abaana tukaliwo muna Yazid okoze bulungi neyanziza kano nkugulire nyama yino nenda lero oli ku nyama mami nyama ida kugiboneza mu buzibu bwona bino bibi ne bitungulu bibino edabwito ne dinemye edabwito dinemye dongo kobera dinemye nenzo okugira okabwito aidi kozeki tidifunie edabwito dinemye nagula obutungulu n'enyama tweyanziza munayo obutungulu mami ebitungulu bikali bingi bibino nane domu iva mu nyama nikwena mami lero muliye ku kwa kamera akalungi ekindumye nenze mbagulire ku enyama ene gire ku mutiera isente danemye obusobozi bwalemye nakuba nti tijja kudikuma diwere we mufwanga tibagwayira atenga nabasubiza nana dide no dakulira ku nyama eno nda kibulo kino lero olibona Tom nkugulira ku soda wakomali okuna ku soda mama una kungula wano waimaka walukuni buno bujiru jasi ona bujiru jasi ate ono soda mweno munene oberega munu wako abe bet munu angako so mami Tom ono mugulire no soda guno niwe ni family tova nguze gunene ngani kwenda family mwena munwe kukwe kitegeera Tom so kugeme muko nawo wati amakono manafu amakono anti oigabona nti amakono oigabona nti tigasobola kugema tigasobola yayegemerera awo to weyanze nawo so kolinde so doli kumugulira nini kumugulira bulungi oyeyanziza ogulira Checho. Checho. Echo kubacha. Chichi. Echo kubiete chichi. Echo. Muka. Aba muka. Wakasade oli mu amagezi. Nangi. Yazid.
Tom alirwa okuna ku soda ano soda gafa gano munda mwamuluma nze munange Tom omuntu alirwa okuna ku soda ata munda akati soda bismillah yaone Yazid amulete kuto omugama no ku soda ono nga ndi wano leta kwa gama Katonda ijja kutuyirizawo tuida kufuna amaani wanji mami akasente kewatuga nti muje mugule bando sawa yeneno baja bagula bando mwali muzira kamera betu akulimbisanga nze tirimbisa kintu okay mami bueno ida kunkobera lwaki tosomye lero ndiga nomujja kunkobera ate yene yaira ajja kunkobera kagaloka Tom kankuwe kujaribu ekipa ifabe gano so kunwe kukubona budiki omerwe kukuwena nwa kusoda Tom tukobere buwoma bukawa mbeti bukawa ne Yazid kicho obulire mulengo ono ile ududuze Tom amami Tom nguza akasukali majani gentafunie Edi asukali ajana amajani tufunie tomala gwende funa obusobozi obusinga kwano ndireta amajani ayinga amajani tikoze ki tefunie Tom sukali ndaliro no ekachayi akali musukali Tom okole mijajo otakuchayi anji niwo okole omujaji otakuka sukali yako wanwa baba akasukali n'ekikulu ayo mijaja giriyo oba tolese majani tuida kuno mijaji muda kuja munoge tute mu chayi oyo musukali oyo chayi awomanga kuza majani awoma oba kunwe sana ku menti ena kuneyo okay ona gema munsa wongozira twenda kambo ivalia ifwe tumubaye na muno nguse bubiri mono gugulo ndidi mama guno oja kunkobera kujja kutwala ibanga ki obubiri buno tomana wona mpayiro bulungi kanye sobola naja nano nyaka yo buno obundi obusatu mobo buno wiche ibiri budi wako mami ono sabuni wa Tom mmolesenga ku mwena mwerokeza yanko white star sabuni wa bei lero yanine mu mwidi bei nakati cha kugula bino ebya bei rayisi nenda mwena mkoyesa ku white store mfunia muti mulala olwo obusobozi butono azatabu kaita butusha waka so Tom nganka ali kuje ya mami soka otukobere kuku awuliro oti olwo kufuna ebintu bino kufuna ebintu bino ndiye nkuva okuletera emere mema nani akuletera bino byonna byonna nani akuletera oba tobisuubira mbe tusuubira wabona akavubuka akayaye gano era n'ekipipi kyekikaire beti tasobola ezyasobola akawunga kano oida kulyaku emmere owulire isukali ida kunwaku n'akanyama koona ndidi kaida kuwomera ennyama olya nfumbo bandoke nfumbe ate eyokutalika wagiryako yo neba ngonvu ino so bankobera bayiba embuzi yo ababoni ba YY media Tom ono mami ono yali amuwira akabuzi ayengako kabegano wakanga mweta yayenga yaji muwati mbuzi ya Tom yaya yenkoko enkoko bafanisa mu bamu wa akabuzi katandika okuzaala nga abantu bamuyamba kuwana akabuzi wakagano wabula abayibi embuzi ya musado ono omulema baidano bajiba era nga byali mu n'owekyalo ate yali mukwano gwe ngaida wano yalaganga amwenda ku byembuzi ebyo aye nga bambi amubala akola ati abone nga amutola kwa akabuzi baida bwire akabuzi ka Tom bakatwala basalira wano mama ida kutukoberako baida bakasalira oba amandu eyo mama ida kutukoberako embuzi yono omuntu owundi yayandisobera okuba nti azakyalina oba oli awo masikini
nze tesobola kukimweta ekya era abantu buti batye bamweta kubaza kyalina omuntu yeda yatwala ekintu kye bambi kyatugema ku mami yatukobera emboozi oliyeda nayiba embuzi yono eyava mu nkoko bambi bwe bakakulira ku mumbeeredde kinaku nga wali mu famire ey'abaana ko eri kyekitegeeza eri kyekitegeeza okwaya enkoko waire wa bodaboda n'atomera obwana eri kyekitegeeza so embeera tiyali nnungi bayiba ebintu bya Tom era Tom yalira ino n'omukeeri yayogera ebigambo bingi ino so mami ebintu bino byetuleese so soko tukobere nga okali kwogera ku bintu bino byetuleete Tom mami twakuleka wano onaku twasemba okwida wano ngoza kyakulya kuba abaidde ku looti mugire ku isomero ayite musuubira amere waka mujenga muidinga waka waza kyemuleseewo era twaje kuba n'abaana abandi bayira embeera yali etyako nakulu amalaga afuna emmere emere tukobere wenawo onaku nabalekano mwamala mwafuna akamere mpyana akantu ke watugemyako akasente twakatoola saawa yeena eyo nakoba abaana nti mujje muleete mufumbe mukomere kazimbe nalyaku neigulo mwali akawunga mwagula kiro mwagula kiro yakawunga mwajira kyo musana ekyeigulo wano family olina abantu bameka wona oli kutubona oti era bwe tuli bali bameka ndikubabona tomana nenda bona aboli wano basatu tomu wakuna ninze kale nze gendyako akatono ngendyako akatono zempuuta ku otuvu otwo abaana bali nze kyenkukobera tiwayiza ndi mukristaayo akamedwe wakuba bakafumba bakakomera bamegaku lwaki bakomera kazimba kabamale nze wali mwana wange tiro bakukobera ekyo era twakagula era nakoba ntyo ekiro yakawunga mwajirako kyomusana n'ekyeigulo abantu abataano ya rabbi banange twalya era watufumbira olunaku olwo nakoba nti yamuzaala yebale kuba olunaku luno mbaire nga wazira kyembaliza era Katonda mulungi ino ekiseera kyonna yakungemya ninkuzaala mu bukulu ndowooza oli kunfuna bulungi wuuno otandise kundabirira kyemba tirowooziza oli kubona ekiriibwa kiri ekyo mbwa kino gaawo ntambwira nti nakibona nakanti mwidde mukitooli munakitaku kuntamu munakitaku munakirya kati kiyinza okuba ekirungi eiriibwa eri ekyomusana obeera ofumbye ki mpeyano mulimu afu kiro ya bando kuba nze nkukobye tirimbisa emyaka gye tokali mu kulimba mami abantu bakuyikuyi aye nze tirimbisa so wali ndi kwizaawo kweinuma awo mami omwagula akawunga kasente kenabalekera mwafumbira ku iva ki eiva lyali eri eisuusa eryo ekiryo kyebayaga ku sente edo kwafuika kutwagula ku otwito basi twabanga tuli bulungi olunaku olwo kuba titujja nze abaana bange tibajja kuwa muntu kundaalo be okay Lichain ku kamera ndi kuni mkwano gwange Lichain mumwidde bulungi yetutambula naye nga tukola emirimu gino olwisi musadange mwembi Lichain obonena kweri mu kyalo nkokobanga nze bino byembamu eno ninkola olibona abantu iwo bamutawuni ni walowooza oti oli bubyayo olibona abantu eyo nembera enaku eri mu kyalo ayo omuntu waabeeyo yali nga Katonda yamugabirira enyama wambwa tategera ngeri y'abantu abamala emyaka nga tibaliire ku nyama ayo gwotambula nojja mu byalo abantu bali bubi bana tubasaba mami eri yemboozi nali nakalaga ey'omukazi ayo omukazi alina egoma sindala yalemala mulema alina egoma sindala oti nte
iwe nkali kukwetegeza bulungi tidi obene yena kwagana mutidi erimu nagitunga erimu so abantu bali bubi mu byalo abantu bali bubi mu byalo nga benda obuyambi ate abantu bano obuyambi bayenda tibunjino ebintu byenfu okuleeta gano tibituusa mitwalo 10 tibituusa were bei yanine y'ebintu ayo omuntu omuwa bambi bimutambuza kukwe timusango gw'omuntu tiguba musango gwono akuba nti Katonda yamutonda nga ali mu mbeera ditinga tasobola kweyinza oba nga abaana tibasobola kumulabirira kumuwa bintu byayenda timusango gwe omuzaire omulimu gwe gwakuzaala Katonda mwene nasawo naba nenteekateeka oba bajja kuba batya tuvuna mami ifa tuvaayo ifa twakwira mu mbeera da kubonaabona so nze ndidi buli kyoli kunkuba kiti ndidi okulya mwogo okubegeta embeera njidi yona eyo omukyalo nagibitamu eyokunanga amaadi nga gazza musukaali kyayaza musukaali okumunwa bira byatubidi kyova obona olisi ifa tuyidye naku aye eri abantu abakwira mu mbeera enungi nga womukobera bino akuba ati buti oba wera akawunga kajja kubagasa ti wakamba oli kujja kuyamba muntu wamu nga kawunga omuntu yayogera atyo mami oli kwenda buyambi wanoza kyoli nakyo mpagano buli akawunga kabanga zakigatya kukuyamba kutikasobola kutambuza kukumbera yo boli mweno yenga mponye ino to mwoyo duzi yanka ati mama wenfunza dangema aye wansalanga ebigero oti lwaki tokobanga nfunza naleetanga enani oluvu nasiiganga mwati difwa aye wuyo tomwandisiisa kuki omufuniemu nali mulekeire nfunza edo tomwono nakabafunie mu bando wo nandisiisa ku bando natwaidano tilwaiwe ayi wakuba nambera tomu yali basi nekyo ndowooza buli muntu alina omugaso ku mwine oba mulema alina omugaso gwali nagwo akuuma wano waka namuleka awo najja yenjawo bagaligaidya tigaligaidye kuno mperano wuyo omugaso gugwo kabiri ngumufuniemu ondeetera akawunga kibandeeterangaku nakasose aye njakalya nkulwata omu Katonda wange mami ndina bangi abayenda obuyambi aye bambi mbuzira abantu bankubira isimu oli yakubira isimu yakubira ekizibu kye enaku yagema ku mutima aye nga nzira buyambi yakuba tiseba olobyo okunamba kuba oli yamukubira ati oyo nagaba ku mmere nagaba kuki ngwembe n'obusobozi oli olwenfuna waliwo abandi benja kunafuna obusobozi nabalekera ku kasente aye ndizira nandibere olisi abandi mbalekera ku sente wamuwayo 2 wamuwa 5 yo wera 10 aye lero ndizira nanoniza obuyambi bwalema embira yenaleka wano nakanti nina okwirayo wa mama wa Tom kanfuna ekyange kyenfuna ngule byengula Katonda nsobozese ndina okwirayo mbaleetere kuba wovuira awabi kuba embira yenalimu yatuka mu mutawuni ere kinaleka wano mbeire ngeyo ngambo nange eri ekintu kinsonga munsawo wena wagema ku munsawo ngera tuli bubi era ngoli kutubonanga tuli bubi tuli bubi aye Katonda akukozesa ati akwongere era akukozesa ebindi okay so ko loti mama obaire kunkubuti mwali akawunga neivwa eyobyo isusa buti kuncho kabiri mpano awo kabiri mpe olunali wano nalekanga mufunie buti kuncho mwali ache era obana bali batayira awo tumwogawo baje babutakula buguba era yali mugubanga bamumene twali oyo tujja tutyo paka bwetu bawo paka bwetu bawo era mperano bwobona obudandali obwo bwe bali kutogosa bwebavu okuta kumeba togose bebalire kwa bandole yenkukobeire neiribwere bakabata kuziko bubali udandali buvira wata kwa inuma yo kabiriga budandali kugula kwafukiro obwo ogula afukiro nti oyenda baliye oyenda bakoze kubali akantu ako notunu aye tulose
Kirayi kumibwa kawunga mami bono butono nenze mbaletera kumutiera ye nemerayirwa nandi yenze family eno nenze okuba kivuba nangiza kwengulira kunito tomu yanku bayinda chapati aye nkulinda akamugulira enyama ebya chapati tuliri olundi ko ndi kamugulira kanyama bulungi ebyo nebiguta n'okusinga ne chapati ebyo byokoze Katonda akwirize otusanuike alhamdulillah ino oize mu kifo kya likadi eyabula mutabane wo mukulu leno nongere ku family mami nkongeire ku nze nakwongera kuko olwo kubanga bye wayogera byali bya mazima kubanga nako ebyo byansi notibe wayogera ninze bulungi namanange oli muntu wa mu bantu ninze nayogera niwe nga ndogera n'omuntu oidi ebintu wakibi yabasina bwa mumbere mbi weniwa ajja n'omuntu akubuza kati ma ajja kunkolera ki obona mu myaka byabyo n'obona abuyinezita ki omuntu akati nakowa kyobona kwaleta ku kintu ati woba kyatomu kyova nsanuike ino okukitandikira kwawo eziza aye bagandika to mukisoma enanka nti yi tibonanga era kyova nakusooka ekintu ekyo ndi oba kati wabulezi ayo we kalamu tikugana kuandika lina lya tomu kuba tafunanga kuwayi soko oli yida mami oli wangu bayida ya muwandika wana ate kujja kumuga buyambi bwalema yate yamutola ku sente imeka ati dijja kuandisa namta kudali imekeda mona dagere 15 bata kutomwe 15 bamutola ku nkande kuloba ati ndi bajja mugulya mufaliso ati ndi oda kuboli awo nti tiabona kwebyo nkasaba obuyambi bwa kagali nzira ku buyambi bona kyovande sa kamere naloza aye bala tukaenda to mwinda kagali embozi ya tomu webe kugema kubambi engolu mirwa mutima gwo muyambe osobola okumuyamba ku kwa kagali akagali banko onajja ku Google waliwo iduka eriya abantu iduka eriya libatunda ku ebintu ebyaba abantu abalina obulema ku mibiri gyebwe banko bakagali mitwalo gyali nga 8 eda Uganda e Kampala iduka banko emitwalo nga 8 akagali omuntu kati amakulima musindiko obusindike so webango olina akagali kikulu kyefatwa kitya mitwalo 8 kikulu kya kagali webango olina akagali osobola okatuwa webango oli wala toli mu Uganda olina mitwalo 8 era osobola okatuwa oba oli awo osobola okuyamba ku kutomu wano wako okwetolola ku mami yameneka ino nga muli kubona embira yakumusitula mami taka asobola yina mulwaire bala abana olusi bona tibabaawo ate ono muntu mukulu ayi baba nakagali kasobola okutya amango okuyeyinza mami leka tube mukasane nakwe etwoche bulungi tomana katondeda kutulinga mu bongero okutuyamba tube mukasana katwoche bulungi tujja akavaamu mpaka etonamala so mami buti akonga kano kajja kubatambuza ku katya akawunga nze ndaka kaikereza kaona kulala oba ibiri kaona kulala banange oba afuchi wakirere twagiryamu emirundi ebiri made kire 10 twidaka ikereza bulungi ditumaze kwe wiki abantu abatano ye temujja kulya ni muigutanga nti mbano ogenderere ekyo nti mwene wefiriza iwe mwene wefiriza aye tyo bangonde etere otyo kabiri ninkoba ntya njasula nako gano akasoda to mabela amazibanga kikatona ku soda to mwalwa mempera no nani amuletera mpera no lewa musuli yake bitanu ako nakubola ati jonde tero baba amazi mpulira akuye mwana bono zitu bujiru jese bwo bwanwa obudodo mombo bwabana abato menti ntiera cyano kyasigalirako kale tomu no yoto mu kisoma aye obuyambi bwosose mbusanukire ino Katonda kuwa omukisa batwongere ate omukisa Katonda batwongere ife batuwa tutuusa
kyetwenda ino okubona nga bali kuba na mazima ago twenda kuyamba obulamu bw'abantu otyo era awo nze nzira nigenda naluma ninebwikanga ndakwebwikanga nga nenda tomu aliye abemuki amaani obuno tulese bubiri bwana bakumaza kwewuki ate nze tokobanga oti bunu okobanga oti munu nze nkubonanga mungi kuba tijje kusaba tijja ife tubaga nonena kuyefe embera ya sabuni ebeeta wakana kuba sabuni yali na beyi ne mutawoni abantu bali kumulumuka imugano waka kumbera ye muri mu mami sabuni atuli bubi sabuni era bajja babisoko ebigonda ebyo ebigonda oidinga kulunana akatola akaga kati aye tunabira ku nalabirira abaana bana mutakale kaki kuliya mutakale kawo kubanga aido wazire mulina abira lera nekyunga ndeka nakunze ndekawo naziza ku mwoyo ino onazizaku embera tunungi buti mami bano baidukulu embera okubasoma bakwendako awo wendi kwenda wegolole amagulu ebyo ebitabo byona bindi bubi nolo owundi bamugobye gwa mutwalo bagobyani galiwo ate yamala yazimba kuno amabwa oti busogosogo bwona bundi bubi bamugwerwa mutwalo bamwenze kugwacho ene wife isomero lityo bwe liri era sawe eno nze nkandi muziramu kuba bagobe ndu bayona busu Bulijeti ida ayama oti busogosogo aye mpe ano buli kwenda kuidanda baye nzira sente kale doti yagire ni lero tiyasomirwa bintu ebiri kumuluma mpe ano no bwagire yasuze bubi no musuda gwe batugemye numba yona yena bwagire yena bwaize kindi wira wayo no liko oli kubokula obukere ndoka ali kumirako mewomira nti ya bukerenda kyo buli mu amaani iwe panado yali mu amaani oyo nedex edoni sobona Bridget niwe bagobye bamugoba kaino obuntu bwamugoba so Bridget irayo muleke kale ferano ndina bogano otitienda basome mami we nawo twendo tukobere kuku tukumalira obwire tuidye nga tukugwire kubugwe manige Mungu akuntalima oti munandagana ku lubimbi so olomukulu yagaba tokawulizako be lo yamala kundwaza byawa oyo tuliagananira magombe obambo twagana nawo babe byawa yene zrawere kasimu kuba abantu bambuza yagapo yawabeera oyo nava omaka ng'omutima gwama maguluma ebyo nabirabira okutola kubwembo nanga iwe bweyendeta baba ayolebe kale ndiwo bubezebe katusabe mami tukobere ku abaidde okwiba embuzi embuzi donkanze abaiba enena nkani enkoko niko kamuwe enkoko kwayanga nga akali omushindaji yali wa bulanga yabitawe yakoba ate omuntu w'enkoko eno iwotavaaga atimpa yamuwa naye enkoko eyo yatuuka okuvaamu embuzi mpe ano bwe yavaamu embuzi twayaya baida bagisibula bagigemera ku luguudo kule badigemera okwo nga diri ningi twaje okukoba ati emuziba dibyo kulinga yate omungezirawo okukoba nti kanje kuyedi nonge yate omwerimu mugongo nagutoolayo ati leta 5,000 mojitwale natoola nagiza embuzi kai yalinda yazaala ekirume ekiba bajiba n'ekirume ekyo ekiba
kuba ekirume ndowooza kyameera baali bakisomesa bati bano okunoonyanoonya kwati galiwo ye basalire kuwano nga yatoomu aye ng'eyindi bagire nayo mwobwo obuyambi tibwali bunene basalira wano basalira kuyitale gale nga ndowooza eri kumeera eyo bagirekaawo omukyamubisa kiti okutwala embuzi ye yali bubi ino to embuzi ye yalirira irala ati embuzi yange yenakatwairemu esente era baditwala kyekimu ibiri nti ere basala kubalekaawo ere basala kunibalekaawo bana abali ebifu batwala nti era baditwala dumbi gawa okay ntwabulira kuku nti yali mu lukolo okutwala embuzi yali wa kukyalo kwene kuno era wa kukyalo nawulira kuku nti wali tukobera kokolo nti ebembuzi ya Tom yamala yako yafuna akabenji yafuna ki ono bana abaide okumuiba esente edde okumugandisa nabo afuna akabenji ayo ono omuzungu avala yakumba bulungi ino era buli muntu amwide ayiba meobona mukolote aleeta bayine beera abatwika nga batwala era nibwe nawulira nga boogera ku radio ati emamba iganga evunda nakanti neye yange nti buli lwe bakwiba nolira nti era okanga oti nekyo ekyange embuzi yato omwali otekateka kumugulira muki mufaliso nga ntegeka kumugulira mufaliso sano byagwa butaka byagwa mbona abona bubonebone asula atya buti asula bubi asula bubi era nze nzira ntetenkania asula bubi okay mami nga tumanyiza tukobere ku buyambi kyo bole boka yendo bole abo basobola okuyamba kuba ebyakagali byo ndogereko era bya mmere n'okutenduka to omwasula bubi asula bubi eddagala ng'eryaki nti obwidanda byo bufuna akasente nkazira kandidanda baba obukere ndo bwe nakulaga obwo bwonka bw'emire obwo ezira kyebunamba era oli kubona nga amagulu gano tobona bwe gafaanana bulumi amazi ibanga kinini sukali ndowooza ageziiza woba ekitundu eky'omwaka nawulirira obubi eino mulimu ni pressure nalusa okay so mami owebaza abatuwaire ebintu owebaza abatubona abali eyo nibavayo nibakutuwa kebatuwa then oba oli awo yongera okusaba kale kambasabire banange batwongere babene n'omukisa ogwo okugaba kuzibu olemerwa aye okutuga akantu ngaako kabiri batwongere nze mbasabira batwongere kuba bona balina ebizibu ebyabo otakubotira zirazira kizibu ayo okwerekereza ne batuyamba nze mbeyanza ino ife nito omwo otuli gano tuti nito omwo okay kali tujja kuswika wano oba twebaza ababaku noyo webali kuyida nayo ni cameraman Lee Chain kubanga mpera ano yena tufuuse bamukago womukoba otijja yeto tabula aidi tom ne yanza okuida okubona kutomu galiga abakumpani oli kuwulira okay ku kamera ni Lee Chain musada wange mwembi gemba kubya ni YouTube channel ya Lee Chain ojaga mu followinga yena aline emirimu egindi gyakolakolako aya tumato idamu bino ebyokubona nga tuyambe ebyalo byefu abantu baifu obulamu bukyuke tubawanirire kuku abali eno boli abawa musubi so mami ebintu bibino amutwale we ebintu bibi mutwale dinengo yolina imeka gomasi gomasi mpera no nere nti nkaite ni gomasi bibiri mpera eno ya
eno nsiba mwere yayuzika nti n'obwo eyo erimu yona era nkaire nzira ndiwo lwa Katonda nzira olukyoti lukyaire kwelukyere n'amakerende okwo esente ey'amakerende nga gale ensi twike n'emungo yange y'amakerende eyo obuweeremu kale n'obwo obuyambi nkayenda noonya Katonda akuwe nkabyo noonya Katonda wuyo ayongere ate mwena betukola kweno betonekeza obuyambi mwena musabenga tuwosaba naye abantu abagaba obuyambi batuwa mwongeremu zogwoyo kaitoko uno bubuno butuuse obusookerwako musabenga obuyambi tomana omuntu asooka aleka anamba bambi omukyalo otyo so bamina ebyo kale kanje kambone ku mwide mutolewe ebintu bino tambule nenda kubona ku mama ebidandali byali kufumba nenda kubona ku eno ni jokoni ya mami ejokoni nga ya bituli tetugwe kweno buri abantu abatano ebidanda bijja kuba mala lichain laga abantu bange bidanda bya mama abantu abatano omukama okay sira kwa inoma so linga kukwana malebi bidana tibisirire bisirira ndabigula linga kwana sichuko olingena igufumbange bidanda ali endogera kunono owulire avoire kampi kaba serebu okay gemaga no wonka lwaki tujire ku isomero bangobye ido bagobye gwaje gwe extra sente imeka mutwalo so tukobere ku uwaize nokubira dada yakobya atyano dada yango yati twidafuna IT kati kati ngere eno bene bakusomako towira bubingo tokosoba mulenga oli kumisinga era mpulira byayera baba bali kungoba ndajanga yo kupaka ojenge bagoba wampumula muko kumbere ne yolimu ng'omugalo kalubizibwa oti oboolya nkoberako mpulira byera nga tiri kusoma emyaka wejija soma kyakumeka P6 ekukosa kode kuba kugoba noti ya mwaka tekisobola kukosa kokola ko bulungi mu P7 era kisobola tukobere embere bita ku isomero era yo copyinga noti si bichi tukobere ndirayo na mukopinga yena buli isomo kuli voicing wano wakoli voicing oti ndi voicing kuneira ni ku isomero na voicing so iwe mwene mukusoma ng'abaana abagala bona ebiroto byoyinda kubaki enda kuba musawo oseta yo kwali licha ni bulungi so oyinda kuba musawo lwaki oyinda kuba musawo numiro ino aya kasente onamala kwotya kumbere eno kasente katono onamala kwotya iyo buli olowooza otenda kuba musawo nobona embere eno tebakugobagoba no siringi omu olikwenda kuba musawo kosi eyobusawo eyinda buli mwaka bende miliyoni ndala nga na kitundu oba miliyoni 2 aye n'omutwalo guli kulema oba obusomesa wegoma obusomesa lwaki wegoma obusomesa oba oyinda kubujamu lwakubula kyakukola nga ekiroto kyoyinda kuba musawo nenda kubujamu lwabula kyakola nesente deni aye embere yawaka abasomesa bajidi wano baidiwo lwaki basigala nga bakugoba ate nga baidi ng'ozira lwaki basigala nga bakugoba ate nga baidi ng'ozira kiba bali kwenda akasente n'olwisi bansasira muku
kulwa dada. Ate kano kuona kaganda ko. Olwaita somi. Iwe chirwa kitosomie. Nzira sente. Dachi. Dokumpandisa. Ekola ki? Okumpandisa. Okuwandiisa ota kwisomero. Wenda kusoma kya kumeka? Pitu. Sedo kuwandiisa mpitu ozira. Wasala bobega ka mwani naze. Ayo jakola otya? Dada omukobi akoba atya? Dada. Ati nzira sente. Kintu kikukosaamu okutawulira bubi nga toli kusoma ate nga balina bajja basoma. Mpulira bubi. Abali ku Waiwai Media embira neyo akazito kangi muyambe kuku alina ebitabo esente oli kubona onedo ujasi kumuwandiisa okuwandiisa benda sente emeka aliko mbunkumisa twedo okumuwandiisa ni uniform dona azira nkumisa to okumuwandiisa ku isomero pitu then ni uniform yona azira bimutyamiza waka ole mutwalo mulala rim extra kusoma extra mutwalo mulala bamugobye ena kweli wano ni wani Fati ina kweli gano ya amani bambi betaaga buyambi abantu baife bano leka ndeke Fati bafumbe ekidandali ekyo tomana ayo budandali nga butono ekidandali bino byaki byaido bino bali kujja okulya ido nebyo n'amakerenda gagano gampweireku bino tubiwera akwota maka ichono oyenda akwota amakerenda zena gemira agasoka nebidandali mulya bina iwe wona abuza mami mulya bina n'amakenda gali muno kibungo aye gaweremu kale oli otyeyo lesa muweire agapulesa muweire kano kalibwaka muri kujja okola ki kutakwafukiro ya bande eyo ketubaire aye tulose omukebe gwa sukali gweguweremu gwa muno gwa sukali licheni tujira okuyamba omukairenga ni sukali bambi sukali yawairemu pa mbe muwere papa no mukaira amakerenda gamira gona muzira kale mami matwalire muzira manda era nebuyikula muzira manda mami era ni radio nekumala kwana ebirowoozo ebaga mutwe oli kubona ago musayi muweire radio yomukaire muzira manda radio yomukaire jo muzira manda ene nekubesawo wano nembesawo era muwera manda ndikulira nago ebintu bino wano ebintu ebisingano biri byakutega butege oza ku kintu kiri awo kirambula okufu kale ifa tugolwere mami tugolwere tukubwaineku tuida kwira tuwayo olundi insha Allah katusabe tunafunayo obuyambi wabona tulira ato twawayakuko tusabe katonda bambi awulire mami mulombo we muwerera katonda mulungi batemu kuku artist yo waifa abemuko insigara Yolisigira Yazid owe busede mu bikado